Oke, kembali lagi ke Jimbo Motovlog. Saya habis masang mounting helmet nih untuk action cam Kogan 16 megapiksel. Waduh, hampir jatuh nih bikin video. Yes. Oke. Lihat ya helm saya. Helmnya sih helm double face nih. Jadi bisa full. Bisa dibuka. Tuh tombolnya buat buka double face. Oke. Ya, oke. Bye, bro.